For the battle of third, court number 5, Jillian and Gagsy versus Cheng and Gabo. For the battle of champion, Freddy Ribes versus Janet Pau, court number 4. Init, no? Nakakauhos. So, ang mga magbabattle ng sa finals po ng bottom level, start daw po kayo mga 12:30. So, 12:22 na, 8 minutes na lang po. Okay. Ay, sayang. Stop muna lang. Yep.
Hmm? Sobra ka na, Arlo. Go, Jill. Oy. Oy. Third set pa ata to? Sino? Second set, first set. First set pa lang. First set panalo si Ned. Kala ko. Yun na. Oy. Coconut. What a game! Sino nanalo? MJ? Happy birthday! Good. Oh, first game. Scores yung second set. Sino first set? Si Kuya Jay. Ah! Oy! Up balance. Okay.
Kuya Jay. Oy. Sobrang entrance naman. Intense. Oh. My God, ang dikit. Go guys. Ang 21st century. Dikit naman. Ano na kayo? Congrats. 19-19. First set, Kuya Jay. Okay. Okay. Napakadikit. Focus na sila. Kwento ka na naman. May dos ba? May dos ba yan? Okay. Okay. Mano dos.